Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo n'uriya mashariki nk'ibisanzwe tuba twahuje umurongo turi ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 2024 nimugoroba. Bwana Sentama mwiriwe neza? Twiriwe neza Mushakamba, namwe mwiriwe? Yego natwe twiriwe. Ni amahoro. Ni amahoro rwose. Yego. Mu burasirazuba ngo ntibyari byoroshye. Hariya mu burasirazuba mu bice bitandukanye byari umuriro cyane, ariko umuriro uvanze n'ibindi bintu by'ibihuha. Ibinyoma byinshi cyane. Ibinyoma byinshi. Wewe wigeze kumbwira ikintu, hari umusirikare wigeze kuvugaho tureba. Twaye kuri moto. Yego. Yafashwe. Urangije urambwira uti baraje bavuge ko ari uwa M23 cyane. Nyuma y'isaha imwe hari hasohotse inyandiko ivuga ko ari uwa M23, ariko ubundi ni umurundi. Micombero yarabivuze. Micombero yavuze ko ari umurundi. Yavuze ko ari M23. Yabyanditse. Ku kinyoma barayoboye. Bamwe bafashe ingamba zo gukoresha video, audio. Yego. Bakazikoresha babeshya. Ngo biciye muri rya shyirahamwe gitwa Igisenge. Igisenge. Shyirahamwe ngo ryabo mu bwoko bw'abahutu gusa. Umwe ngo ni Igisenge. Ariko cyaracitse intege kuko hari bamwe babonaga babogamye bashaka kujya muri AFC M23. Impamvu ugasanga bakomeye ku ngengabitekerezo. Bituma baza kutumvikana. Yego. Ahubwo se wabonye ko za Okapi n'izindi zanditse ngo ngungu tombe. Ngo bayirekipeye. Ngungu tombe nabibonye, ariko gusa byanatangijwe na Angike Kayiko. Oya yanditse ko ngo barekipeye ngo lokalite nyinshi. Yego. Ngo barekipeye plusieurs lokalite. Ariko Mushakamba, abantu muri komatere baramubaza ngo kutazivuga se mu mazina ngo twumve. Ngo tumenye izarizo. Mushakamba, abantu sinzi wa mugani wa Semuhanuka ngo hari ikinyoma kinyagisha. Kiriya ni ikinyoma kinyagisha koko. Yego. Ndakubwiza ukuri ngo ubu ndahazi. Wakubwira ngo mu isaha imwe yavuye Ruzirantaka arwana yinjira muri site ya Ngungu. Nta kuri yaba afite. Yego. Nta kuri yaba afite pe. Ntako. Yemwe n'uwabagendesha n'amaguru ntabwo yaba ahageze. Ikindi Ngungu na popularity irimo cyangwa ubwinshi bw'abantu. Ngungu yafashwe, abaturage baho babyigaragariza, bafata amavideo bahunga, ukabona ko ari Ngungu. Byagaragara uri abaturage bari mu munezero. Nk'ubu ngubu hari ubuhamya. Uko ngiye kubyinjiramo tutaratangira ingingo z'ingenzi. Oya nta kibazo, reka tubanze dukura abantu mu rujijo, kuko mu ngingo z'ingenzi n'ubundi nitugera mu makuru turababwira ibindi by'ukuri bigaragaza imibare y'abapfuye n'imirambo ihari byose. Icyo nashakaga kuvuga ni ubuhamya bw'umuturage wicaye Murambi. Yego. Wicaye Murambi. Murambi ya Ngungu. Yego. Murambi ya Ngungu rero iyo uturutse Mushaki, Humure, muri ibyo bice, mbega mu bice byerekera nk'inaha ngaha, Murambi ubanza kugera ahantu, iyo uri mu muhanda ujya Ngungu werekeza Ngungu, Murambi uba uyireba hakurya yawe hafi. Yego. Hakurya yawe ibumoso. Yego. Hakurya ahantu hafi cyane. Wireba ibumoso. Yego. Iyo uturutse hirya hariya bavuga ngo mu Gasake hehe, uraza ukabanza kunyura muri centre ya Ngungu. Noneho ubwo busa n'ugaruka ahitwa Humure, wenda ugaruka muri ibi bice byo hino biza mu Isake.
none iyo umaze gusohoka santere ya Ngungu ukagenda gake Murambi uba uyibona iburyo bwawe yego hakurya noneho Rwangara irimo inyuma irimo inyuma za Murambi inyuma yego Ruzirantaka ikaba unyuze muri santere ya Ngungu yego ukaza kwisangamo ruguru hirya urenze santere habakubitiwe ejo rero ni muri icyo cyerekezo yego ejo bundi ejo n'ejo bundi hose barakubitiwe igihe M23 yavagamo bakinjira bazi ngo bahafashe hariya batwitse byabaye iminsi ibiri yego umunsi wa mbere baraje M23 ivamo ariko bamwe basigara mu ndaki barabahonda umunsi wa kabiri rero baraje M23 ivamo burundu nabo batwika ibirindiro kugira ngo barebe niba nta bihishe mu ndaki yego noneho ari bwo gukubitwa bagatsindwa muri Nyabarongo iyo muri bambutswa Nyabarongo yego Mushakamba uyu munsi rero wari wa gatatu umuntu yambutse Nyabarongo uyu munsi azamuka agera za Ruzirantaka amanuka hariya za Kasake za hehe amanuka akagera muri Ngungu santere arayifata niba waba utembera n'amaguru ntabwo byaba byagukundiye duhereye no ku masaha batangiye kubigaragariza rero ni ibinyoma hari umuntu waduhaye ubuhamya ati jyewe ndi Murambi ibyo bintu bavuga ntabyo mbona yego nujya kubikurikirana neza urasanga ni udusozi dutandukanye bagenda bajyamo barwaniraho yego kuko umunsi wa mbere bari Bitagata yego umunsi wa kabiri bajya Kamatare niba ari Kamatare aho ni umurongo umwe usa n'uzenguruka Ngungu yego ariko ntibajya kuri wa musozi bakubitiwemo ejo bajya ku wundi urumva basa n'abajya ku wundi murongo umunsi wa gatatu uyu munsi bajya ahitwa Ngwikira reka ndebe ndumva ntabwo ndi buhayoberwe rwose Ruzirantaka na Ruderevu Ruzirantaka niho navugaga uyu munsi rero habari Ruzirantaka na Ruderevu hariya rero ni inyuma ya Ngungu yego uturutse nko mu Isake cyangwa ku Mushaki werekeza hirya iriya bisaba kunyura muri santere ya Ngungu ukayirenga ukajyamo hirya urumva ko bagenda babebera bajya ahandi ni agace kazenguruka inyuma ya Ngungu ntako bagenda babeberamo wa mugani wawe ngo kubebera yego bava hamwe bajya ahandi kuko baje ari benshi nyine bagenda babebera gutyo ariko banabeshya kandi ibyo bakubiswe bishoboka pe Mushakamba bakubiswe wagira ngo babonye ingabo zabo zaguyemo ariko aka kanya baransekeje hari uwitwa Muhindo w'umuhezanguni yego reka ngusomere message yanditse afashe ya mirambo arandika ngo afashe ya mirambo arangije arandika ngo ayikurura yandikaho ngo ya yindi wabonye hari n'imbunda bimwe twapostinze kuva kare 8 nibwo mu masaha 8 nibwo yatugezeho arandika ngo autour de Ngungu les royalistes ont vraiment fait un carnage avant d'entrer dans la cité ngo bakoze ibintu amarorerwa bahakoze amarorerwa bakoze ibintu biteye ubwoba yego ngo ahazengurutse Ngungu erega Sentama ntabwo twakirirwa dutinda ku binyoma byabo kuko n'ubundi kuvuga ko wishe mu M23 nta muryango ukomoka mu M23 uri mu gahinda ntacyo bivuga n'ubundi agahinda mu bagufasha
muri famiye y'abagufasha. Arakomeza ngo les alliés burundais n'ont pas été épargnés de cette manne. Ngo iyi manu ngo abarundi ngo abafatanyabikorwa bacu b'abarundi ngo ntabwo bayitanzweho. Ngo une manière pour eux de se venger après qu'ils aient été poussés au retrait par les RDF. Nyuma y'aho birukaniwe na RDF, ngo bwari uburyo bwiza ngo ko bihimura bihorera. Reka turebe ejo tuzaba tubibona. Umunsi babakuye za Numbi muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo naho bazavuga ngo barikipeye. Kuko none se buriya kubwira umuntu ngo yapfushije umuryango we nta marira urimo, kandi umuntu aba ahari nta kintu bivuze. Ni uburenganzira bwabo, ni ukuryoshya social media, ni ukwiha amahoro, ariko ntabwo bisobanuye ko bazakubita. Ibi ntaho bitaniye na bya bindi bakuruye uriya musirikare wari utwawe kuri moto. Ariko ibi ngibi biroroheje Bwana Sentama. Neza ntibajya bafata abofisiye b'u Rwanda bapfuye bazize indwara, batabarutse, barangiza bakavuga ngo barasiwe na Wazarenda hanaha muri Kongo. Ibinyoma byabo rero turabizi, ntabwo ari iby'uyu munsi, ahubwo twakwinjira ku ngingo zacu. Reka tujye ku ngingo zacu. Ingingo ya mbere Mushakamba. Yego. Hagaragaye amafoto y'imbunda zikomeye n'imirambo myinshi ya FARDC n'abayifasha kurwanya M23 yarashwe na M23 muri Masisi, ariko ni muri kariya gace ko hirya ya Ngungu. Yego. Ingingo ya kabiri, hafi ya Ngungu muri Masisi no hafi ya Butembo muri Rubero hiriwe imirwano ikomeye. Mu gihe Isake naho amabombe yarimo avuza ubuhuha. Noneho ingingo ya gatatu ni ukuri ku ifoto y'umusirikare, ngira ngo niwe twavugaga. Yego. Wagaragaye yafashwe n'abaturage muri Masisi, ariko ni hariya mu gice cya Ngungu. Ingingo tuganiraho ni izo ngizo uko ari eshatu. Yego. Ubwo twakomeza noneho Mushakamba ukatubwira amafoto n'imbunda byagaragaye cyane, byari n'ibintu bikomeye, abatarabibona baze kudusaba tubibahe barebe. Yego, twaza kubibaha inbox. Yego. Ni amafoto agera muri, ariko abantu bibuke, hari ababidusaba banditse muri comments, kandi muri comments ntumenye uwo ari we. Muri comments byashoboka baze muri WhatsApp bandikire, baze muri WhatsApp babidusabe, cyangwa se badusabe kujya ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo bajye babibona byihuse. Yego. Bimeze bite rero, tubwire kuri ibi ngibi. Bwana Sentama, hari amafoto y'uyu munsi akaba na y'ejo. Yego. Niduhera ku mafoto y'ejo turaza kubona umu FARDC barashe mu mutwe ariko waguye mu mugunguzi yicaye. Ni umu FARDC nk'uko bigaragara. Hari undi wageraho ni umu Wazarendo cyangwa se umu FDL, nibo bambara ya uniform ya FARDC ya kera. Hari n'undi nabonye Mushakamba ameze nk'ucukura ibirayi. Yapfuye ameze nk'ucukura ibirayi. Yego, bagunditse mubona barashakagwa mu gihuru. Yego. Hakaba undi noneho we ubona ko banateye, hakaba undi ubona ko banateye igisongo mu kuguru. Yego. Kikajyana na bote. Yego. Ubwo mvuye kuri abo. Yego. Mvuye kuri abo ndaza kuhita nanone njya kuri bamwe b'uyu munsi, aho ngabo nuko navugaga shusho yabo. Yego. Ab'uyu munsi umwe bamukubise arambaraye mu mugunguzi. Yego. Undi ni nka batatu barambaraye mu mugunguzi icyarimwe.
yego bari bambaye na urabona hari ibyenda by'imvura FARDC ikunda kwambara, yego nibyo bari bambaye. yego undi we sinzi icyo bamukubise n'umutwe uvaho. yego undi bamurashe ubona ko ashobora kuba yarashwe mu gatuza kuko aravirirana no ku maboko hose huzuye amasasu. hari abarashwe mu nda, ni byinshi. Ayo ni amafoto y'imirambo, ariko icyo nakongeraho mbere yo kuva kuri aya mafoto nkajya ku y'ibikoresho, yego iyo biza kuba koko aya mafoto yafashwe na FARDC yari kuyifotozaho cyane. Niba bifotoza bari gutwika ikinuza ibirindiro, kuki batifotoza ku mirambo niba koko bayifashe, ko tuzi ko byaba ari ifoto? yego reka tuve kuri ibyo. nituva kuri ibyo twigire ku bikoresho. yego menya undushe ufite ubuhanga kumenya imbunda, ariko imbunda ziri ahangaha zanyemeje. Icyo mbona ni uko hari igifite amaguru nk'atatu, gifite ibintu bimeze nk'ibintu bakaraga, umenya ari za mbunda zirasa nko mu birometero 100. n'agatebe bicaragaho bagize bari kurashisha karahari, ni ahantu mu birindiro ubona babisize bakirukanka. agatebe ka karambarazi kamwe k'urubaho. yego k'urubaho, ariko ndabona kameze nk'akacitsemo kabiri. oya ni karuzuye, ahubwo nuko gashaje. amaguru abiri ari kugaragara. kari wakicaraho ukarasa imbunda ntizigurukane. niho banywera urumogi, bakanyweraho urumogi. narapigiri hasi uti akicaraho aruhuka. akicaraho aruhuka. ndabona narapigi hafi n'ibisanduku hafi aho ngaho. cyonzi cy'imbunda M23 yabafatanye. yego iyi ngiyi izafata Bukavu cyane. rero M23 yagize umusaruro nk'uyu, ntabwo wavuga ngo uri gutsindwa ku rugamba. Mushakamba buriya umuntu yaba yakugize kuriya. ariko se imbere y'izi mbunda urabona ko hari imirambo ibandaraye mu nuza mu ndaki ya miferege bagize bacukuye. irahari rwose. ndetse hari niyo tubona uretse no kuba mu ndaki mo hasi rwose. yego ariko rero nyuma y'ibi, yego hari abasirikare 210 bashobora kuba biyunze kuri M23. barahari Mushakamba, wabongera kuri bamwe bejo bakaba 300 ni 211. bongereho 117 baraba 328. urumva ko nakubwiye barimo bariyunga ku bwinshi. maze umbwire niba igisirikare kiri gutsindwa abo gihanganye nabo bakiyungaho gutyo. ntabwo byakunda. ntabwo byashoboka rwose. ntabwo byakunda. uko niko kuri rero kuri ku rugamba, abantu babimenye. yego bareke kwita ku binyoma yego bya Kinshasa yashyize imbere, nubwo twizeye ko bitari bumare kabiri. yego uko icyo niko byifashe. abadukurikiye barabibumva, birinde ibinyoma. reka dukomerezeho tuvuge ku mirwano noneho yabaye uyu munsi. uyu munsi wari umuriro. yego ni umuriro udasanzwe rwose. yego ngira ngo hari amajwi dufite. yego atandukanye, wenda uri buyabanze uyakine tuyakorere ubusesenguzi. yego noneho nyuma tuze tugaragaza umusaruro, abapfuye aha n'aha uko bangana n'uko byagenze. yego reka nyashake. yego kandebe ko nyabona. shyire hafi noneho twumve.
reka turebe duhere kuyahe ari hafi yawe cyane, by'umwihariko turahera ku yo muri Masisi, kuko iyo muri Rubero byo ngira ngo ni amakuru atavuzwe cyane ariko turi buyatange. reka tuyumve wenda iyo duheraho nta kibazo. reka turebe. Hangane gake ndacyashaka. Yego. cyashaka reka nyagereho abantu bumva ukuntu batabaza. ngaya nyagezeho. twumve noneho. Como Kibeme situation iko mubaya Lubero, situation Lubero bimeze nabi. kwa sababu wanaita mubanje M23 imetokea pale karibu na M23 yinjira yitwa Rubange. pale inatokea pale tukasa iko moto kumanjanja ati ni umuriro ku mabati. kumanjanja M23 liborde ati yuzuranye rwose mu 23. inatokea Rubange ni karibu na Lubero centre nje kwa M23. ati Rubange ni hafi ya Lubero centre biregeranye, ubwo ni hamwe ku cyicaro cya territoire bwana Mushakamba. Yego. Pale njo atosha situation nyingine kama ishenda. Turamenya rero uko bimeze, ariko bimeze nabi, yuzuranye rwose. Bazalendo na mili ya FARDC kule mbele banatokea. ati baciye Ruhinga abazalendo na FARDC barabinjirana, ni nko kubaturuka inyuma. Yego. ni nko kurenga aho bari barindiye, noneho bakinjiramo imbere inyuma yabo. bariyo binjirira Mushakamba. ngo babaturuka mu mugongo. Walikuwa nasema wanakuwa oblige yuko kule mbele barudie nyuma kusudi baende defendre pale. ati abari bari imbere baba FARDC na bazalendo ngo bavugaga ko bagomba kugaruka inyuma kugira ngo barwane kuba inyuma, batabare inyuma aho batewe, bavuye mu birindiro byabo basubira inyuma. Yego. Songerere bamushika Lubero centre. ati urebye gake wibeshyeho gato bahita binjira muri Rubero. ati bahita, ariko Rubero binjiramo si Rubero nka territoire, ni Rubero nk'umujyi cya cyicaro. Yego. cyicaro cya territoire ya Rubero, urebye nabi bahita bakinjiramo. yango ahura humva. reka tujye muri Masisi. Sawa kabisa ndugu yangu. ni byiza inshuti muvandimwe. Jambo yako kule kwenye huko Butembo. Na sio kwanza unakucha kwanza group na sio unakucha. ati ni byiza aho ngaho muri Butembo. ati natwe burakeye. Hapa Kirumba mema gari ya wanaume vraiment mingi. ati hani Kirumba. ati ntabwo rero buriya bajya bavuga babone banaume bo n'abagabo. amamodoka y'abagabo bo ntiwareba. Tunaingia kule Butembo. amamodoka y'abagabo barimo arerekeza Butembo. Anabeba machungu vitu gani? batwaye amasafuriya, batwaye ibiki, ibintu byinshi. Tunaongea bana iko sasa kabisa sijue. ati yenda baba bahinduranije kuba baje gusimburanya, basimburanije abari iyo ngiye imbere bagasimburwa n'aba baje simbizi. Sasa inataka kwa kidogo ya FARDC. ati biragaragara ko imbaraga za FARDC zigiye kuba nke. Kama kabisa kita njeri na kwa sinasimama mera naona wanaenda kuna machungu mavitu mingi sana mamatela. ati intambara atirakomeye, urabona ko bagiyeyo n'amasafuriya za matera ibiki ibintu byinshi. Ashangana mwe asubuhi saa hii hapa leo kabisa. Ndumwe muri iki gitondo pe isa. Gari ziko na pita tu. ati imodoka ziratambuka. Abaseme kabisa wanapenda tu waingie Butembo kwa hii. ati aba barashaka kugira ngo binjire Butembo pe. Nizuma kumbe ende isha na basha pitambuka Rubero. ati baragira ngo iki cyumweru kize kurangira bararenze Rubero.
Tujue kama Mungu atasaidia vile tushindanie ile magumu kabisa tujue. Ati nuko bimeze, sinzi niba Imana iturengera yadufasha tugatsinda ibi byago. Tunakosa kama viatu yenyewe viko nafufuka njo kama wanatokea kwa wapi kama mudongo kama biko babona bameze n'abantu barimo bapfunuka mu butaka. Sinzi yo bava. Mbele gari kwenye iko nyingi hivi tuko mimi niko nashangala kuona magari. Ati ni benshi ndimo ndatangara urebye amamodoka. Kila pitera pakila tu kama wanatoka kwa wapi kama walikuwa kwa urebye ukuntu imodoka zitambuka zinyura ahangaha uribaza niba barabagahe bikakuyobera. Watu wafata vile forma ni kutupa shida. Ati ni benshi peke kabisa. Ni Imana yonyine. Hewa kabisa inaenda kutembea mbali. Ati umuyaga werekeza i Butembo birakomeye. Kabisa hewa fo. Ati umuyaga mubi ugiye guhuha werekeza i Butembo. Ibyo urumva ko aha ni mu gice cya hariya Butembo. Yego. Sinzi arezi masisi dufite harya. Ngira ngo wenda ntituzi nazitindaho. Yego. Ariko reka tugaragaza uko byari byifashe. Yego. Ni n'amahirwe ijwi ukinyariye muri Butembo. Yego. Kuko mu makuru nanjye aheruka mfite nahawe nayo aho ngaho Rubange yavuze. Yego. Aha Rubange rero FARDC zahakubitiwe cyane muri nkuko yabyivugiye amaze kuvuga ko operation yagenze. Yego. Aha uri kunyumva? Ndakumva. Nkuko amaze kuvuga ko operation yagenze. Yego. Aha Rubange habashije gupfira FARDC 32. Yego. Barimo aba FDLR 21. Yego. Bakabamo n'ingabo z'u Burundi 4. Yego. Ubwo nabo muri kwa Neva. Ngira ngo ibijyanye n'uko operation yagenze byo simbivuga kuko babyivugiye. Yego. Uriya mugabo muri rajwi yabisobanuye. Ariko tubwira abantu ko operation ivugwa ko Sake ubwo tugiye kwita tugaruka muri Masisi. Yego. Sake ba penetrate rwose bagerageza kwinjira bagera kwa Madimba. Yego. Ndabona ngo kwa Madimba ni Marehe. Yego. Ariko umwanzi M23 kwa Madimba ni hariya mu Kimoka. Muri Sake hariya Sake umanuka komeje ura muhanda werekeza Kicanga. Marehe yo? Marehe ni hirya yaho. Aho hose naho bari bageze. Noneho ati ngo intare zabasubijeyo nabi ubu zibagejeje cyangwa zibarengeje ku muhanda wa Sake. Urumva ko babasubije iyo bavuye. Kandi ni ukuvuga bakubise babavana aho bari bageze Marehe. Yego. Ni hirya. Barabagarura. babageza hano ku muhanda munini werekeza uyu nguyu wo mu Isake werekeza Minova werekeza Mushaki. Yego. Uko niko byagenze rero Sake, uko niko bahakubitiwe bikomeye cyane. Noneho yego hari amakuru n'ubundi yuko n'ubundi bahakubitiwe ndetse no kuhapfira. Yego. Murabizi ko bazamuye Sukoyi. Yego. Sukoyi zahagurutse, indege zahagurutse ngo ariko zigiye kurasa biranga. Yego. Sukoyi isubira inyuma yiruka. Sukwanga Mushakamba. Zya ndege imiterere yazo iyo ibona iri bugire inkomyi iri bugire ikibazo hari ikintu gishobora kuyirasa. Iratinya birigaragaza kuri taburo yayo. Noneho uyitwaye akaba ashobora kubibona agasubira inyuma cyangwa akareba uburyo ahunga. Iyo ubona iri andanje
amakuru rero ni uko Sake aba FARDC 32 aba FDLR abarundi 15 aribo bapfuye n'inkomere nyinshi cyane. Ibyo ni ibyabaruwe kugera mu masaa 11. Abamarawi birukanse bakizwa n'amaguru, ariko usibye ko bitabujijwe ko baza gukorwamo. Yego. Yari umugambi birumvikana wari ugamije gutsinsura M23, ariko biranga. Biravuga ko aba South Africa 11 n'abamarawi 8 abo ngabo babashije kuhasiga ubuzima. Yego. Ubundi bagataha bavuga ko batazasubira ku rugamba, ariko nyine bazasubizwayo kuko nicyo cyabazanye. Yego. Iyo niyo mibare yaturutse aho ngaho y'abapfuye. Intare za Sarambwe zabakozemo ku buryo bukomeye cyane. Yego. Iyo niyo makuru nari mfite y'aho ngaho Sake. Ahandi ni ibisanzwe nk'uko twatangiye tubivuga. Yego. Gana ku ngingo iheruka. Yego, twajya ku yindi ngingo. Wabonye uriya musirikare? Uriya musirikare namubonye. Uriya musirikare rero igitangaje ariko cyoroshye kugisobanura, nk'uko yagaragaye ntabwo uriya musirikare yatwawe yagaragaye afitwe n'abaturage. Yego. Nibo batwara imbohe kuri moto. Yego. Uriya musirikare rero ni uw'Uburundi. Bamufasha ari kwiba. None areba imyenda ye n'utuvuruvundi wagera arema acukura ibijumba cyangwa se ibirayi. Cyane. Yafashwe yiba mu bice bya Ngungu. Ushobora no gusanga ari uwarokotse ejo umuriro akazengera bikamucanga agafatwa gutyo. Yego. Akabura aho ahungira kuko biragaragara ko atari kuri floor. Iyo bari kuri floor bari kugaragaza imbunda bamufatanye. Kandi ntiyari gufatwa n'abaturage, yari gufatwa n'abasirikare. Yego. Yego. Cyangwa akaba yarahunze akayobegwa aho ahungira, akisanga noneho bikubitanye n'inzara yibereye mu mirima y'ibijumba n'ibirayi. Yego. Ariko bashingiyeho baravuga ngo ni umusirikare ngo wa M23 bafashe. Ntibari kureka kubikora kuko bashyize imbere ikinyoma. Iyo bagize amahirwe bakabona icyo bitwaza babeshya baraserebura. Ibi ngibi ni ibintu ngo bateguye. Ari ubimpaye. Yego. Ngo mwiriwe neza ngo Aduyi yahinduye strategy. Ngo mu Gisenge bavuze ko guca intege abatutsi ni ukohereza ama-audio mu magroupe, bakohereza audio zibeshya na video zibeshya. Yego. Ni biriya rero nibyo batangiye. Birumvikana. Ngira ngo ni uburenganzira bwabo, ariko ntabwo bikuraho kuri ku rugamba, ntabwo bikuraho ko bari gutsindwa, kuko kuvuga ngo aha ngaho udahari nta kintu bimaze. Ntacyo bimaze byo. Yego. Gusa kuri bo batuma Kisekedi abaha amafaranga. Bajye babeshya bafite impamvu. Akazi kabo ko kuvuga no kubeshya no kurwanya intambara y'ibinyoma baba bagakoze. Byiza cyane, ngira ngo dushobora no kugana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka dushimire abari badukurikiye. Ariko Mushakamba Karame, baba FDLR 3. Yego. Bafatanywe imbunda. Imbunda na telefone. Buri wese yari afite imbunda na radio y'itumanaho ikoreshwa n'abasirikare. Yego. Icyombo. Amakuru aranavuga ko bisanze. Yego. Ariko mu buryo bw'abantu tumenyereye inkuru za gisirikare. Yego. Bashobora kuba bisanze mu Rwanda bakahitamo kwitanga kuko bazi ko nibaza n'ibyo gushaka gusubira inyuma cyangwa ubundi buryo bari bufatwa. Ngo gahunda bafite ngo yari yo
gushaka inzira mu Rwanda noneho bakagenda bakarasa M23 hariya ku musozi wa Nyundo bayiturutse inyuma ariko banyuze mu Rwanda kuko muri Congo ntaho babona banyura M23 yabamerera nabi. Yego. Umugambi wabo burapfubye. Urapfuba, barafatwa, bafatanwa ibikoresho nyine bari bitwaje. Kalachnikov 3. Ariko nubwo bafashwe bararokotse, bashima Imana. Nabyo. Umuriro wari kuzakurikiraho n'ubundi wari kuzabakubita kuko intare n'ubundi ntiziboroheye. Kivuga ni ukuri. Bagize amahirwe bararokotse, bashima Imana. Ubundi niba baha inyigisho babakuremo imyumvire mibi. Yego. Bajyanwe mu tobo. Yego. Reka dusoze rero dushimire abari badukurikiye. Tubashimire kandi tubibutse abatarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe. Like yo ikandwa kuri buri makuru tambutse. Yego. Share yo ikandwa bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Ushobora gukanda share inshuro nyinshi. Ushobora gukanda like rimwe ku nkuru imwe. Noneho ikindi wakora wakanda kuri comments ukandika ibitekerezo byawe ukabidushyikiriza. Ariko icyo nabonye nuko twakongera kubwira abantu, hari abantu bajya muri comments akandika ngo ni mumpe amafoto, mumpe video iyi n'iyi, mumpe iki n'iki, kandi iyo yanditse hariya muri comments hari igihe amazina bafite hariya usanga atari yari kuri telefone. Oya ntibyanakunda kuko hari utahamuha utashoboka na nubwo wabona amazina ye ngo umenye nimero ye. Ahubwo ikiriho ni kimwe. Tumumenya kandi n'ibyo yashakaga ntushobora kubimuha. Mbere yo kwinjira muri aho kwandika message, imbere ye rwose aba yamaze kubona contact cyangwa nimero za telefone. Cyane. Na ifata izo nimero zandikeho kuri WhatsApp. Batwandikira kuri telefone. Yego. Yego. Reka tubashimire rero, tubifuriza umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza nawe Mushakamba. Yego, nawe umugoroba mwiza. Sentama. Yego. Mikoro ni yawe. Murakoze cyane abari badukurikiye. Sentama urakoze cyane, abakunzi b'Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Uwiteka abahiye.